ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kiwio chaku nikende na kwaila ni seungama saa 3:30 cia wiyo masaa maseo mabikangu nengelelie Mauvoo maitu ndini wa Vilingi wa Mauvoo. Nyenito Faith MAKENZI wa Mutunga na Sharon Dinda nukundethe cia kwanzia ya meko ikatwambe kuona amwe Mauvoo latumanengete wito muthenyani wa umuthi. Alatukumbanesie ni vamwe na Mutwai wa mota ya bodaboda kutiwa ni thayu mbangani ya leluku ya wote. Atongoi amwe alamenga likoni ya Kalonzo Musyoka kwenda ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga ete Kalonzo uwekeo. Waitu umweku ya kitui kwitia utethio ni kanabikie na kwikwa uthinzi. Na nituithi watu ikumanyibia maundu alawa ilite kwika wethi wa nambanga ya nyamu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na utho cha tutambanie imwe nginya muthia. Atwai mamota cia bodaboda kuya sokoni wa wote ni mabetanga maobisi masako ya kinatwa kumana na mbanga ya lelu ila yakonia mutwai wa kamota ka bodaboda na matatu imwe ya kinatwa bala mutwai usu wa mota isu wati wa nethayu ibinda ya mbanga isu mutwai usu wa mota malukite kumataonini ya wote bala nayo matatu isu yelikite sokoni usu na bala matatu isu kuwetwa tayi silite ngaliko ila itailite. Caleb Chalo nokutobingu ya Vilingi wa Mauvoo. Atwaima bodaboda umuthi uva wote ni maombo ofisi wa matatu cia kinatwa itina wa moto yumwe wa mota kukongwa ni matatu ya kinatwa na kutiwa ni thayu vau kwa vau. Matatu ya kinatwa ikonganie chongo kwa chongo na mutwai usu wa mota na ula wikisi wote na vasa kukwata maumisie mai na kutiwa ni thayu umuthi mwendo wa saa 4 va wote vakuve na kivetulo cha mauta cha Shell. Ni undula uwetie uthatu muno kwa atwa ya matumota na ala methitwe maiteta kwitha matatu cia kinatwa ciithite simakonga undulo tumite mayasya mathayo ma atwa aingi matumota. Nipeenda na fatal accident tutamiona mundu esile kwake na ngali iyo overtake chindia achiona enda kuendelea basi enda siile keju onaendelea basi ale opetango ana ipen no license awibutho wangwa maima ona yobwa nondo ni mundu tena utu ezio natika zinondi nona mundu wa muthembozi tutonda kuikwisila pala pale kwisila mundu longi no yuka isila na ndu ngama ona ndu lelia ku eithu tena wo bodaboda tena wo mwingi na ino na niende matikoni na ina sioka no kane dhiambanga na ne dhiandu meno thatu monene na ina lelia ndu ina ta discipline na ndu maitu ni matabwa na ema betanga kindu ni chu na soko ne asioka ngi kwayo na tuendo tunga soko kwayo ila ndu meno thatu na meo kulia kila yo nendo kulia NTSA traffic ona lenjo la polisi wewe ni meo sisi sana ngalisi ya kinatwa nondo tu ina sako zimbingi na ndinamba ona ndina report yonemwe ya any sako pa town kana pa ama kuweni ya mina ndundu sa kinatuke mine tando and then take US speaking governor siale kwenda sipo na siale kwenda sisi frequency nondo yititona kwenda ngalisi mbata ambulance ngali kinatu cha zembu ambulance yesembara nomya ilimi vituku itina wa matatu imwe ya kinatwa na ela ya umite masaku yelekele wote na vala ya konganie na ndweli alama ikamotani na alama atiwe ni thayo vau kwa vau ovava kuvina musi wa wote uelekele ndangu. Section ya bodaboda ni asiane mineto ni kimeto muno ni ngalilisi ya kinatwa ni mawaitwe ni ngei actually ona nithe tutiela amwene bayu nundu yukila kuma mwe wa katatu mbaka unit tatu wa wandu monza last month nipo wewe andu atatu mundu akono atia ku andu atatu imwana itatu kimwe cha kono cha atia ku aya last month wengi nipo na akoniweke mwana cha obua kwa hapa mutumea maofisa ma polisi ni mavikie kiwanzani cha matatu va wote na vala atoi ma bodaboda mema na ku ofisi wake natwa na kwenda wiki ya mwaki na vala malasimikie kuolanga muti ya nduthi ila siesa kumila ni undu ula utumie andu ma kuvosia mwaki kana firefighters maivika kwa metuki meyumbanitie kuvosia mwaki na ula wivangite kukwatwa ni atoi ama bodaboda na alame na uthatu muno. Mutongo TV kuma wote kaunti ya Makueni ndi reportia Nita wa Caleb Chalo wa Mutunga.
Mutia wa kiuteti no wende na ukusiwa na muno kati wa tongoi ala makonetwe thini wa ngethi ya Musumbiru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga ile yeseketa handshake na muno ibinda ye Musumbiru Kenyatta ukwikwati wa kutambuka ile mbetani ya ukamba mwainio amwema ateti na ayumbe ma chama cha Wiper kuma ukambani yunima mwenda ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kwiyumilia kwa wanda na ayetia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka uwekeo kumana na ndeto ilaona wetie yulua Kalonzo ebinda ya ndambuka yake kuya kisuani mwandiki witwa Mauvoo kuma kitambase Benjamin Mwaka na utumbani senge waisu Mitele manganyo utiti no kwaselela kivela cha usumbi kuma kwa President Uhuru Kenyatta mwaka ukite no yende kuma ngala kuvikia OU Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mutongoi wa ODM Raila Odinga chumwaniki methi tumathie kanisa ndeto mbyu savali ya kulika State House mwaka ukite no yokitina cha udhu wa kiuteti. At 60 something, my friend, if I don't run now, when do you expect I will run? Because some people can come and say, oh, okay, Steve, support Raila Odinga, okay? Support Raila Odinga for the third time. Yeah, atafanya tu one term. I've heard this story before. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Bwana wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Dongoi kivathukanyo kumelembetana ya ukamba yu si mwenda Raila Odinga kunenga tongoi na mbai ya mukamba ndaya maiweta kana savali vathi kusioka itino na vanini ni kwithuathi niyo ivinda thianiu ya Kalonzo kukitia usumbi wa Kenya. Nigwatithe katika kuma Lower Eastern. Ithe tuina problem na NASA for as long as na Kalonzo, mheshimiwa Kalonzo no nenga ni conditions yake na weta. Nigwaje kila mundu no mwewie. Kana wewa ikindu kitona utuma either number ile for the third time. Ko tune choto etelete na atongo imothe mokambani measiu Kalonzo kwasi na nikivuthia kinene muno ithie Raila Odinga timukwatite kuoko miaka 10 kuthi kwia kamba na akia mutongo witu Kalonzo wa Musyoka kana no kubweka ila mwizi ndeto ya kikamba ni kukuma tangiti no kia mundu no kukuma kithi akikivuthia kinene muno nenda awize kwithia kindu chini watavwa na ethia no kwendo nena na kamba ndaka atete kwia Kalonzo wa Musyoka ingi kana Kalonzo no kukuma na kitu yeza kukitikila ithieta atongo ima ukamba. Ivathukanyo iisi ya kiuteti katika tuwa Raila Odinga na Stephen Kalonzo wa Musyoka siuka kavindani ka President Uhuru Kenyatta vaniwa kutambuka ilembeta ukamba matuku miongoli na nana kaundini siya Makueni na Masako na miongoli na kenda mwaine kuya kitui kukunekela na kuthuima maendeleo kaundini ii. Tuti expecti launch project cha launch iweta Konza City Twake Dam na Malelu ala already ma launch we vinda yenge na makwa to expect akwite ndunge ye na ciendo imbia ithe ta tongo yala mekwenda maende ni twetelete trip isu ya Musumbi kabisa tondo twasisia elona ekoya the lake region maondoala mausiola unatoye kwesila kwa projects ila mananengi tuanewa ona nusu wa project isu milati menene ya maendeleo ila yemethoni ma enende aingi ukamba ni waki wa musimweo wa matukwa wa Konza Techno City na waki wa silanga wa pake kuya Makueni ndambuka yethiwesya iwe kukunikila kana ndu ya kiutiti ungua BBI na handshake katika tuwa President Uhuru Kenyatta na Stephen Kalonzo wa Musyoka na atetia langi ngwatano niyo imbia ya One Kenya Alliance ni kwithuathisia matunda kukonya usumbi ukite. Falaji tuita mbai tui fala mbai yosa usumbi lakini tukavenya nai ni kwasia tukalewa kwa usumbi usu. Kalonzo witu wa Musyoka ivinda hii nukuthi kuungama ethwe musumbi wa Kenya undu wongamia ivinda yake bake. No wa kwambelelia muvetu valanthino wa umbano wa President Uhuru Kenyatta na ndongo isia ukamba State House va musini wa Ilovi vanaumbukie ukewa waka na President Uhuru Kenyatta akakwata mbau ndongo yimwe ngwatanoni ya NASA na ndeto iyi ni valanile ingi
itino kwi iyo ciama cia Jubilee na ODM kuvithwa kana nthino ilungu ya ciumo ile ciukite ikatangasa ngwatanio yonzao ya kiuteti ila ikatumika utetini wa mbeo nyuvani wa mwaka wa 2022. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinua ilovi Nito Benjamin Mwaka. Tuitiana nange waisu na tuipugula Vilingi ngalikosia kitwini kana mwitu mwakwa isietwa Florence Maswili ni waumia witano kwa andu mango ya ulau mamutethesie na mubothi wa kimanza cha silingi ngili ya na imwe na miongo 5 ni kanabikie na kwithiwa na utonyi wa kuthi sibitalini na kwikiwa uthenzi kumana na uwa kansa ya nondo na mimeo. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kitui Onesmus Chalo no thokeye mwitu suna atumba nisiange waino. Maitu mwekwa isitwa Florence Maswili nukwe ando mango siolo ina atongo imamutethesie na mubothi wa silingi ngili ya na imwe na miongo 5 nikenda ethiwa atonya kwikwa uthenzi wa kanza ya nondo na mimeo ila ithietwe muvinyete muno. Ainena Mutongo TV Florence yasekanani wa mine kutilwa nondo imwe na ino mine tailovia na mali ya kionthe ilini kine na yuitina kanza inone ilikile nondoni ila ingi na mimeo na wende na utonyi wa kuona silingi ngili ya na imwe na miongo 5 ona itina wa kwithia kinando cha uiti cha NHIF cha mwivia silingi ngili mana ana. Sawa kwa masietwa nitawa Florence tena Maswili kuma ko Kitui ni mwikali wa koko na ningwatitwe ni thina wa mwe la nikalite na guo miaka mingi muno lakini kuma mwaka muvito kuthino ngokoka nimea na tilwe nondo yakwa nundu wa kanza miaka 15 mivituku na nami na unywa ndawa na napoa na nesidia ninaekala ni museo nthini wa uima wakwa wa mwe na kwi mwaka muvitu kumwe wa keli na mbiji kwithwa na thina wa ngai cia mumeo ila cia itawa ba general anina siokie na atumwa sibitali nene ila naentie sibitali ni maentie maunyanya manini vo na resort cia nyameso cia ukie ni kansa na kuma muthenya ucio mumeo wakwa ni wabingie na last year tukumiongelea Monza na wabinga kuma bauni nekiwe kamubila ka kutumia kunywa sindu nini kana kuya sindu mbuthu kamubila kauni kala kekwitwa YouTube na kayo resort sio kani siona nisikana ni kanza itembete kathingi nyamumeo na kanza ya tene nundu ni stage 2. Mwaitono iweta kwithwa va county ya Kitui ateno tethe kwithwa hospitali cia county ya Kitui itathinikea awoma wa kanza kindu kila chende na kumwekea kithiki kingi muno na nicho kumya wetano atethecio nikenda kwithwa na meama kwikalanga ivinda ya saa atena chalia na thimwa nikunonekie thina munini ndini wetema ani dalili cia kanza kisio kangitumwa kuya Ilobi Texas Cancer Center kula naendete chumwa kithelu na naenda kuo ni 90 nona oncology na kwa twikikana ni ngwambia matibabu angi makuvivwa ala mena mbesa imwe siibitwe ni NHIF na ingi ila na idete kumya mubuko kimanza kila nde nacho ona silingi onemwe ndawa ila niende na unywa cia kila muthenya ta Moxfel ni natia ndini wa mie yinde kumelia ila ndini wa kutea kusietie thina mwene wakwa oyu mukumbona bani na mathina maingi muno na chalia kingi muno cha mwe mumeo ni wambiie kwalia muno ona kuma itunyama twina nthakame nitethewe nundu kanza eno ya stage 2 na beno wezekano wa kuitwa na kuvoa ngiwe ndeno uwezo no mona wa uthi Texas ona kukomboa nyumba na kwikalia bau kwa uni neyu melia na ninevoya mundu lo kuiwa wasio yu kana lo kumbona thini wa TV ino ya Mutongo wike kumbi wi ate na mabebeleanisie wasia kula matona kuona ni ndona kutetheka kumeyo ni mpaka nginya nyumba kwa mheshimiwa wakwa ngiro na nina muvoyo na ketha no kumbona na heshimiwa langi na ungamie namo mumbi wiete ni kana ndetheke ninywe ndawa ingiona ciana ciakwa ciende ona kumbona nengewa ya komacha ya mweto Florence na nicho kitumia kumya wetano kwa andu mangose olo pamwe na atongwe kuma kesione ki mamuterese na ilovia nikenda kukwata witi akaitwa wowe mwesio wa kanza ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma county ya Kitui Neta Onesmus Chalo.
na hindi ni wikwatyo kana andu mango ya ulauni mobikiana kutethia maitu usu tuyendeani kana na nthini wa Mauvoo uima wamwe mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kibwezi Kennedy Mulinge nukomanie na mutaalamu wa maundu ma uima wamwe na nutumbanisie ngewa imwanya yulua matambia kibathukanio ala mundu wailite kwosa ibinda ila kwethiwa na mbanga kati wa enenthi na nyamusi ya kithekani kumana na kwetha vekisio kinene kila kikalilo ni nyamusi ya kithekani isio sio kamba ni mavina ni mengi ni kuhusu yangu sene sio katikati wa ndola mekala isio ni ii na nyamu ii mavinda ni amwe ekalima isio ini malikanana na mukwanza ilete kana leto mita negative interaction na kumana na ki mathayo mandu maithe wa memo isio ni va Kibwezi kauntini ya Makueni ni ndembele ya mutaalamu wa mundu maa witi kwika unena nyanake yulua na mwimwele siki ya mathayo maa enende muisioni isioni ii na mwila ni nzoka na ing'anyi tuinena na mutaalamu uno tuelisikana na mbando la mavikasi vitanene kumana na mbanga sia kumana nzoka na ing'anyi kisioni kisi yulu aiweta ivindani ila kuvinzoka niko thaa kumela imantha kigu na kundu kuthithu na kavindani kawithia na nandu na mbanga ii ikitika twina awa wengi pia ala twithiro tuyona maumitwe ni nzoka twaziona ta 2% and especially ila kubyu muno nundu nzoka ni uzumila ko misini simantha kigu ko tithia nzoka yebithie kithambioni kana ilikile ko mitungine ko wethi kwekilia kigu mutungine wethi nzoka kana silingile kukungu kula kuthithu ibinda ila kubyu ona ing'angi muno ala meba yema bakanite no siwa athi ni manda kunyinie indo kana magathi kuku kwenda kutea makuyu na maikwato ni ng'angi ona siana matumwa ni ng'angi kuni tithito tuyona waweswa kwa wingi nzoka malamonde yona andu mendu siayo na kitumine kini tumeanzia kivathokonyo kwivonokanya kuma kula kwi andu zia iyi ni vamwe na kutwila na mata ona vamwe na kuumana itha ite siya nundu yoyo nawe wi atui kilende ko tia ire kuuma nundu wile uayo aye withi ai kitakwisia ona yewo ikutwila mata wona itwila mundu mata ku uthio ni kwithia ni uthio wa gno wa komana nayo na uthio wayo mituki na kula kwisia ikutwila mata ni kenda ipite yonzoka ya utwila mata metho waile kwika ata watwilo mata ni nzoka bubu kwa bubu semba wose kiwu thambie metho na ni malalaka muno na mewo wende no thambio sembete sivitali wabika sivitali no bikapi okathambwa na kiwu kicha muno gikitawano mosala na ndio yandike wandawa kwa uwa tuloni matani ni nzoka kindu cha mbe thambio metho na kwambia bakanga matumbe na kwambia kwikia sindu aye thambio metho ndo batoneka na kiwu kibetete batoneka enda mubele kini ubingwe kiwu na yani lilia kibetete kiwu thambio metho na ndio isemba sivitali na yo wethe nzoka ni ya kuuma waile kwika ata ya kuuma nundu wa usumu kwithio semba na mikibanda kama umituki wailete koba pauyulu ethani ku kobela bubu yulu kaithia wina semba na wisembwa hospitali nundu nzoka sikivathukanyo na ngisi sumu muthuku usemba amituki vyo na ni kwananga kuona kwa tuika kotila kumana na kumwa ne king'angi uthuthi unukumwa ne mutaalamu ula mume afika hospitali ni kwa uitwa mituki nundu vathukono na auva lava umevaile kwambisia kwa na mundu ndalasimika kutilwa kilungu cha mwi kila kiumitwe king'angi cha kukwata nundu kitona kwitha kitenda kuumelia nikitona kukuumizwa na kukuima vyo ukethi okukuo ndeni kwa njia tonanga na mayo kwisi okua huku kana kuoko kuma katika munuka yake ng'anyi withi anika umungi vyo kwa muno withi a umitwe ni king'angi ndwe nakataluka mwe kana twili withi a huku kutona itha kwe kwa itaunde na wale twasemba sivitali na wabika sivitali ni kuthamba wa no katona sindano ila sia ilite sia ndrebise na ondo mubia na nzoka na uithambwa muno makoma we wodini ugetha ni muthambo itawisu na itobawa ondo sio kwa sikita kwende na ndio yambiwa ndawa ta antibiotics baka itawisu siewa nondo ni laisi muno kutilwa kwa kana kwako nondo ni kwasia kingangi ni chawasia muno byo bandu kiumite oingi kwema kukwata uitwa metuki kumana na kuuma ne king'angi no kutume mundu atiwa ni thayo ketho mayo ma king'angi kini maviku mekivani ya nthakame uku kutikwa na kwa wan huyu wenda kutilo kwabe undungi natio laisi usumu ningi ukatwika ni walika mwini wonthe ndwathi kwabe tha undungi
usemba na ndaka nuisi ila cha kuuma nikibiki ya mingi vele sembe tena ndaka na matazu mayo na sumusu ayo masemba na ndaka no bike ngoni na baithelo wili tanzi emwe ya kwisiania na komwa nzoka na ing'anyi uthuthi no umo kwa ndo metho le melika numbane na itandane sio na ingi uthuthi umo kula ku yasima kanyasya na sio yulwa kuthokia mbusi nenene iletwa na kwitha na ing'anyi nondo malama ingi cia na hii ni sio siuma wa wili kanumba kwa guka kanyata no kagunigila kuma ko nani ona ingi maumetwa ni nzoka mama wakitandani makomete mundu agwene komete andi alike bulani woko nywete wasembo alike bulani kaibe nzoka ni ugie yona ya thumwa wezo ubinduke kuumie ko kindu chambe baunza kitanda chaku wethio koma numulika kungu na kitandani. Diripotia Mutongo TV kuma va Kibwezi Ilai County ya Makueni ninye Kennedy Mulinge nendi ngewaisu ya Kennedy yamba kutunenga mwanya tose udhiumo wandatika nini nitusiokethete. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu parizisa ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool kuone kusio ku swimming pool mpaka ya siana and I am your only as your only ninye swimming instructor wenu wena kwenda kwambela onzumbwa nena family nini wanene na family no yuko uko onzumbwa yu onzumbwa niki kuni nyendia mbona kuyangu mambia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu oka wajikaza chini ona ni mtu manjiko kuwi nenda umanai sindu iso ndo wandikite bai nutethe asia kuya kwa sana ukuona bana na guru zini na mwa kwese na kumate ye naona muite ndianga wasitu tuzi mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia na vuliza kwa vuliza kwani welele jau vuliza namba yako ndo hizo zenzi ni wapi nduye namba kana ya ndo namba na ule kule andike kaya moja napokuja mweleze itaji la kulo ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mudemba mo be we wendiete maba ma utuvia ba ungunite wa maiti lija kase no suka se nikase Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ake kwea siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwisevi ya kana kaito kea na kesi neta mokamba ni museo mokamba ni mulau mokamba ni wautevya mokamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS wandikede skiza na uyatikise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000-706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Ni na udhocha ingi tutambanie imwe lelu watala kuthithika kwisila kisioni cha Donyo Sabuk ni withitwe uisogwa kuma mwakani wa 1993 balano kisio cha kilomita 10 kikitwe kana kibikite na kusogwa na kisio kila kingi kikatiwa u wala nyowa usobya wa lelu suwe ungu wa serikali nene na ula withitwe utwaiwe kwa mwendo wa inyonga na UNND makisio kiu ni meumakua ni undu usu Bonfas Mutisia na ubo kwa uliku. Lelo munene wa kuma musini watala kwisila chanza vi kuthikuvika musini wathika no wende na kwete makule manene kwi mwene nthi itina wa lelo kwitho utumite miaka mingi kusevwa na yu mwene nthi ekula lelo ukasevwa indi na maisila vandu vaseo lelo ambio sevwa tene onati evinda ya MPO evo ni evinda ya MP Mobati wambe evinda ni zeu awitha na methena maingi nundu ukilazia wazo bangu vika bandu bakundwa kita maithina tuima na manda ni chao na kwanza yezu ni kozi eti andu ingi muno kukuya lelo ni unundu ona mazo bya mathi pala matia pena mathena baigiasa ni yakona ni kana kubya na thena mutoma umuna mota wezi utie bandu bebasi okoko gwethe abatwikie ima ayuyu yita be uyume anu yimi chaka stomara gwete koti na mathena maingi muno thene wa lelo na tize thena imo maundu mo kuimanda na utambaika na mikalile iyende na kweta yumwene ndhivae kulia nzeno isauwe kenda methwa matonya kuvikiwa ni maundu ala maitaweni malelu wivo utongoi na maundu alangi maki ukwati nondo like my late mother ni oka kuma 93 naona stima ya atupikia na kendo like stima kieta we no malelwa ukaethia ona welding ni wembwa we kwa imwana siendo mbinge sietwe na lelo yuona ko ando mota maebethiao ila menda kuma ba nginatala ni 12 kilometers lakini mundu wa mota yamboko webethia 150 na keka lelo wevo ngale siembwa siembinge tukaebao mbao 30 nginatala kila kevo matusobesie lelo ona ithie tumane nio twasingate wanondo tukita ukengwa na siasa ona ma MCA maito koka koko ne vina tukita umewa ona uwe voso vya walelo ni umane tuna mathina maingi talama thukumavo kuselewa misala yo kana kulea kweva misala yo na mwene nthi ayongelwa thina yulu wa thina bado tuyasia kindu kingi no tunengwa wea ni subcontractors na subcontractor maema uminukelelia ando mbesa nundo ni makosana na muchaina maithi na balance ya alama na thukuma lelo na utio seo theune yute athaitikia obandu the leo compensatewa ngusanizo siende na kusiwa nthini wa thukumi malelu yumwene nthi endekethia we anewe mwanya wa kuthukuma lelu ni uu kana momesa ovisi lelu ethewe kundi ila inengetwe mwanya wa kusovya lelu ni kwemwa ni kuthukuma kwanza ila siailite ukaemani usovya taithie nenthi no titabwe kula mokie meke amatwegu tikelindilana lelo yikalu iliu mundu kutwika ayu kondwa kitoka atia bandu bene twegu taithie rayati yelo ko linda mundu uyawo kwa uma tuvye thai maemiwe kula kwina mathina tulinde atumite mametaneza zethe utati ende na uvinduka na maundu maende na uvyuva yumwene nthi aende na ulikwa ni wia nanzika itino wa kwithwa tete ingi mosa mwanya wa kutumia lelu na kumakenga kana ni usevwa kenda matonye kumanenga mwanya wa utongoi ivindani ya ukuni wa kula uyungamwa nikana ivinda langi kuyoke ivinda campaign mambe campaign onaguo kwa huwa ni watu ikia wa siasa uketha nombia yuka yambe ona lelo wa janza beko kumatala kuindono ninguzovethia president anoka awambezia na kiatu ya nuthela tia zaona ithela ko dize naimo oingela makwati usovya wa lelu no mande na utulwa mutiti na kwithwa matekia mauvonola mekiwa malelu ni vindela yende na kusevwa undula wothothea mbanga mbingi lelu ni uu hii barabara watu walituachekiwa mbaya. Hata jana kuna kijana walianguka pale na pikipiki anaitwa Mauvoo akaumia mguu. Watu walituachia barabara ikiwa mbaya sana, hata karavati hawakuweka vizuri. Maji pale inatokanga pale kwetu inaingia hapo inaharibu hiyo barabara kabisa sana. Tunaomba serikali isaidie kuja utengeneze hii barabara vizuri. Kio cha mwene nthi kiende na vunyanguka na mwatiti maende na usavinya kutumia lelu kwikunia maleve
yu ikulyo nene ni kana yo lelu ukasovu endi itina kwithwa ukwamite kwa miaka mingi na sio siasa siende na uthengeya vewe kwatyo wa mwene nthi kutetheka. Vilingi wa Mauvoo kuma Chanzave Sambu kaunti ya Matungulu nitawa Boni Mutisia. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni waweta kana kuwindua kwa katiba tiundu wa mituki indipata wa ukwati wa nthi ya Kenya ni wailete unewa uito. Ruto ni waweta kana atongo ini mailite kuekana na kubitu chambe maundu alame umauna moene na bandu ba umaithinikia mabata alame builite mwenenthi ainene ya skuluni wa sekondari wa Paro ulawe kilioni bunge cha Sigor ni kuya West Pokot. Ruto ingi ni waweta kana thina ulawe builite nthi ya Kenya tiwa katiba indi ni maundu ma ukwati wa nthi. Mambo ni tofauti. Kuna wale wanataka kududanganya na wametuzoea ati wanataka kududanganya shida ni ukabila, tubadilishe katiba ndio wapate vyeo. Sisi tunawaambia shida si ukabila, shida ni uchumi. Tubadilishe uchumi. Kila mwananchi apate kazi ama biashara, aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnasikia tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya ile kutoka juu ikuje chini, sasa tutaanza chini iende juu. Tuanze hapa kwa mama mboga kwanza. Na huyu mtu wa biashara hapa chini. Ama mnasema namna gani? Mnasema shida ya Kenya ni ukabila ama ni uchumi? Nyinyi mko na shida na Waturkana? Mko na shida na Wakikuyu? Mko na shida na Waluya? Shida yenu ni nini? Pesa kwa mfuko, my friend. Wacheni kutudanganya. Tumewaambia wacheni mambo ya katiba. Katiba hakuna shida. Tubadilishe sera. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa watu wa West Pokot? Kabla ya nyinyi kubadilisha katiba mgawane mamlaka, tubadilishe sera, hawa wananchi wapate kazi na biashara, waweke pesa kwa mfuko. Hiyo ndio ya muhimu kwa Wakenya wote. Munini wa komanda wa polisi kauntini ya Mombasa Joseph Chebil ni umya ukanyo kwa atandithia mailabu na mahoteli kwa kwithiwa matekwati ya miawila yikitwe ya kwisiania na uo wa corona. Chebil ni waweta kana alame ukwatikana maitula miawesu ni mekwosewa matambia momo makimiao. Angelina Mose ena ubo kwa uliku. Munini wa police commander kauntini ya Mombasa Joseph Chebil ni waumia ukanya muvyukwi atandithia mailavu na mahoteli kwa kulea kwa atiami yao ila yumeto ni serikali ya masaa alama ilete makuvingwa kwa wia. Ainena na andiki Mauvoo Chebil ni waweta kana alama kulea kwa atiami yao isuta makwose wa itambia ya ilu ya kimi yao. Hakikisha umejaribu sana kuepuka kwenda mahali ambaye watu ni wengi. Naeleza wafanyabiashara wa mabaa na mahoteli, hakikisheni mumefunga biashara zenu zile saa ambaye mumewekewa. Tukipata nyinyi mnaendelea na biashara hiyo, tutaendelea kuwashika na tutawashika bila huruma. Tukipata mwananchi hajavaa barakoa na uko katika mahali pa watu wengi, tutakushika tu, hatutakuonea huruma hata kidogo. Ni wakuli akuima vikie kuikithia kana ni akua alama ilete aiweta kana maofisa Mauvoo sitamemetho kuikithia kana alama kulea kuatia mia ya ukui ni meki wambeni. Alafu watu ya matatu matatu kuna ile kiwango ya watu ambaye passengers wanatosha kupepa kwa sahihi. Wakikaa ndani ya matatu wanakaa kando na kando, hakuna mtu anakaa kiti ya katikati. Na officers wetu wa traffic wako macho, wakipata mtu ambaye amekaa katikati hapo, basi hiyo matatu nashikwa na kustakiwa kwa kubeba excess passengers. Na hata huyo mtu amekaa katikati hata yeye wajui tunastaki. Ni wakuli ekalima kaunti ya Mombasa mati yemea ila yeketwe ni serikali na muvyawa uima wa mwene kana kusia kunyaka kwa wawe kuya ya corona. Aiweta kana mathi kivathukonyo na mea esu tamakwose wa itambia yelu ya kimi yao. Kavindani kauni wathuthia ekalima likone kutumia kiao kiali watoni ni kana kusia wingi wa andu nthini wa kikililo kia feri likone.
Alafu pia naimisa wananchi kutoka pande ya Likoni kufuka kucha pande ya Mombasa, mtumie sana pale Liwaton Bridge, sababu ukienda Liwaton Bridge hii social distancing inaingia automatic. Hakuna kusumbuana na mtu, hakuna kukusana na mtu. Wewe unatembea tu na unafuka unaenda shughuli zako. Wale watu ambaye basi wanatumia feri, make sure mumeweka ile social distance na uhakikishe umevaa barakoa, sababu officers wetu wale wako kule wako macho kabisa. Ukipatikana bila barakoa uneni wake woka kavindani kala matoese kikalo kimwanya na kikundi kia amwika kia Stretchers Youth Organization na mevea ikivathuka nyonika kunena nesia maundu ala matonya kuthuthia kalima kaunti ya Mombasa kwesiania na wau ikuwa ya corona. Leo tuko hapa tukishirikiana na shirika za kijamii na sekta tofauti tofauti. Tuko na sekta ya bodaboda, tuko na waamini, tuko na mapasta, tuko na mashehe, tuko na sekta za tourism, tuko na sekta tofauti. Tuangalie ni kwamba ndio COVID-19 imekuwa na sisi mwaka mzima na miezi, na kumekuwa na hizi masuala ya tunajaribu kueleza watu ni kwamba ukivaa mask ni kwamba unalinda jamii yako na unasaidia serikali katika zile harakati ya kupambana na ile janga la COVID-19. Ndio maana sisi kama hapa tumekuja mashirika tofauti tukaweze kuungana pamoja dhidi ya corona. Ngelivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na twalikali ni wa Vilingi ndonyoni kana atandithia masoko wa Kibwezi na elai kauntini Makueni ni maumia witano kula kwi serikali ya kaunti yesu ibikiera kumongelanga mwanya museo wa kutwaisya mautandithia mo sokoni usu ni kwitha atandithia asu ni maende na kuongeleka na sindu cia kuthosya onasyo ni mbingi sokoni usu. Kennedy Mulinge na inge wakwa uliku. Ndunu ya soko wa Kibwezi ni ndunu na iletho kasi atandithia mama leo na vamwe na sindungi kivathokonyo kuma ngaliko isi kivathokonyo va kauntini ya Makueni na vamwe na Kenya yonthe kuma na maliu maingi kwitha mena mome undani ni kukusi unyivu wa maliu wa sokoni huu kendo na gala kitumia mathawa mama mambata na kwa kusi wa uweleki wa ateja chumwaniki otaono musami wa maliu mamba mboka sokoni huu ukuelesya soko wa mundi ndona kwasya kana ni wenda we beat kada ni wanda we no ni muno wa customer kitumini kwithia sindo ciambatie na cie kuoneka ku customer cie nini na sindo cie yulo ikofisi ni omboka na ila yethwa ina mo sokoni ukumana na mo wayo mundani na mo malu ni mo wa muno sokoni ukumana na thawa mo kuthea vanene elu ni enda yewa muno soko wa Kibwezi kitumini kwithia elu thawa wono the yepio elu itna wakata numuthelu leuma na thoa wa ngilile na umundi yatewa ithio kou elude wa muno mboka kopsi indi twa yimbau ndene wakula yuma miondani na ya ikamba je mathoa jikitumi okiza kwenda ibika sokoni ye nini na yoka na thoa we yolo kalati niyo yethiwa thoa wayo wambata muno vamwe na ikofisi tuisiane na chuma kivitu valai kunia ya kalati yatesewa kwa ngilili na maana 5 na thoa wayo wambata mpaka ngili 4 na yo ikofisi yambata kuma silingi 50 mpaka katikati wa silingi 70 na silingi 100. Carrots ni enda yatewa na thoa wethi ulu na yambatia mathoa nundu wa kwendea wa gombeana wakatano muthelu carrot yeuma between thoa wa ngili na maana 5 no mothe yata wa ngili 4 tuisisia mathawa mama leo kivathokonya kana ikunia ya mboso ate kwa ngili 1 na maana ile ikunia ya mbemba yate kwa ngili na maana 6 ikunia ya malu yate kwa ngili na maana 5 ikofisi imwe katikati wa silingi 70 na silingi 100 leti ya kitungu nayo yate kwa ngili na maana 9 keleti cha manana kwa ngili na maana ile valando ya kilo 10 na maana 5 ikunia muthoko kwa ngili 5 na indi kalati ikunia yate kwa ngili 4 kavindani kau atandithia masoko ni matata mathina amwe na alama kwata maitwaisya biasala sio thina umwe munene ni ukosekani wa kiwanza kianu cha kulanya sindu sio cia kuta kino na kila maelesea takithwa kikisi kwa atandithia amwe kweta sindu sio sokoni u valama kule serikali ya kaunti ya Makueni tone kuyanisya watho wayo ule umisie itongoni Profesa Kivutha Kibwana wa kumwasa ofisi ya kiwanza challenge letu kwata ni ite iwanza soko withia ndingwa iwanza
kwa huyu wanza sieta sina mathina muno kwa rozi abantu kuona ndo andu mausuanite kweza kwithio na nzia bathingwa na kwanza ibinda ya kolona ukoza iwanza andu amwe ni moga ugeza kwithia ni makoza bandu bautandika uthino wa market ndei maka mokwata o daily bread ino ithia tio sio ni mezi neza kana zo kwage bwezi wo bangigete naye na kiwanza ni changirambiwe ambapo ni mezi ikini kindu mezi neza kana kiwanza ni jeje ndu matinda abana meno kuzi mwani kwa kila ni batoneka serikali kwa wakati huu ikoselela mipango ya tuti ya tutabisi ya tutethesi with twatetheka ingi ni makulia manengo license ni kana matone kutambulika na mutatandithia masoko wa kibwezi na ingi maya serikali ya kaunti ya Makueni makona njeki biashara nisio kumana na kukuneka kwa sio tena kumela kwa tulinitwa wa COVID-19 mwaka movetu kile ni batoneka nota werere kile ndi kwa to boost katika biashara zitu andu alama bwata ostable ukitha no mekata ala tuisene with twatetheka kuni nitukulia kwa ndai yetha ni batoneka with ni tekata with ni kwa support kuma bala be serikali kwesela mipango la twatie namo niratie kana nitona nitenda kwa registration titalwa with ni tisene na twene nguipande with ni tekata with ni bande kila mundu with nwisi oka nwisi longe nundu wa security maingi mamathina matandithia ane manene wene serikali ya kaunti ya Makueni ende kufikia yu miaka ina nimethelu na vayondu vaesa ikwa na yu wito no umwa kwa serikali ii ya kaunti ya Makueni yani sie mawatho mayo. Vilingi ndunu kuma kibwezi lai kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Muthenyani wa umuthi abungwa yelani ya Masako ni methiwa na ibuso ya kwithiwa na mathau bana mubea wa mathau ba Kenya FKF matwa isia mathau kiwanzani cha yela yu Daniel Mongela ni watumbanisia ngewaisu nondo nutambukie kiwanzani kiu Ntini wa mathau mamwela wa mawala matwa kiwanzani cha yela inene ya Masaku timu wa thukumi ni wa manomba ina kwa ina na timu wa abungwa walana kwa timu wangu watano ya mbela wa mao FKF woko dhwa mbao ile kwa kamwe ni timu usu wa abungwa. Tunaanza na shukrani kabisa kwa sababu hii ni kitu hata tujawahi ona. Ili hata unatuthreaten na tutaonekana kwa TV jioni. Bali kwa juu hata maparo wetu mali wako wataonanya tujapotea tuko. Na kimwene kivila wa FKF Masakunu Abdi ni wale sikana mathau taya metha mayete ngwatanio na nimeuteithia vanene avungwa mayela ya Masaku nundu wa matethesia kuyana inengoni sio. Tulikaa chini na CEO hapa prison tukasema at least tufanye ka sports day ambaye kwamba itahusiana partnership ya federation na prison. Leo ilikuwa ni si winning ama losing. Leo ni interaction na wao, wajue tuko nao pamoja. Kuna talent nyingi sana. Hata umemsikia kijana Jefferson vile ameongea. Ni kijana ametoka Maisa. Lakini kwa bahati mbaya mambo yale ya nje yalimkuta. So sisi yetu tumekuja kuempower. No mathauni ya wala avisa munene wa yela Joseph Mora walesekana mathau a ni uvano wa ngwatanio ni makwete umwe kati wa thukumi mayela asikali na avungwa kwikalania vamwe tandu. Situation whereby there is hostilities between the two parties. So we want to make sure that there's a good working environment between the inmates and the staff. Yeah, and maybe just to mention, because of this COVID-19 pandemic, the penal institutions are kind of rocked. In such a way, they are not able to interact with us and around. Wow. They are not being visited by the relatives. So we had in mind this kind of organization was meant to kind of remove the stress that might have been with the inmates. Kuma yelani inene ya Masaku, kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sito kwa ni Daniel Mwongela.
na ndi musiaisia ndanamba kumaluka ba studio ni ndanamba usoma amwe mama utumani ala matopiki aba mesani ya Vilingi wa Mauvoo. Bomo kwa sisi tunasema Raila aheshimu Kalonzo, juu Kalonzo amemsaidia sana. Ni Alex Chalo kumangaliko sia Naivasha na ndio ni woni waku ta we musiaisia witu wa Mtongo TV. Bongeo kwa sia Gideon muinde kumatumba kasinga Machakos, pole kwa maitu su tuiboya atetheke kwa mituki. Bongeo kwa sia Mary, give us the contacts of that mama with breast cancer. Nitukosa namba yaku na itubikia na kukona na maitu su kuma county ni ya Kitui. Bongeo kwa sia namba ya huyo mama mwenye kuna kanza anahitaji msaada, please Naomi kutoka Kayole, Nairobi. Ni mobea munonundu wa kwithwa na wendi wa kutethesia maitu su na nundu twina namba cienyu ni tubikia na kusio sana ende tuimwona na maitu su abikie na kutetheka na ni mobea muno ngai naende na kumwathima na endi asundi kati wa Mauvoo alama mina kutubikia bamesani tu ya Vilingi wa Mauvoo ndiye ndaendi ngwende kiwio cha kwa ilana ngi utungia mobea we mwanya nundu wa kutua kusakua kwenda na kwa nthini wa Mauvoo mobea we mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo ulawa ndethesia kwa liula kwanza ya meko ni Sharon Dinda yeni Tofit MAKENZI wa Mutunga tuko mana ingi muthenyani wa uni masa otaya tiwanesa.